وقتا کن هاتن هولر دلوا چای کی خواست من دکارن بین چایخانه نچکو لهولری وقت نیورو تماشاوان نجا از برچی بوم دوی تشتکی بخون گلک alternatif hene hene derva styleal sernegi kojerat bejim fast food henji gellek lokantayın navdar hene o filmeki şavan he bundan xwed cami dedi anha beyna kebabeki gellek xoş temin ez biçim hendur hem ev restoran bu ev hemi hatine paket kirin vad için kebapçıyeki gellek navdar ye hevleri heye nav Kayseri'de da Cerat Bey'in kebapçı Yasin. Esatım var. Emle binerim ka. Ev kebapçı Yasin. Çıkarek idike. Kebaba uçava. Oy. Behnavil poze merud dikkat tabi gelleki kalabalığa. Dedi Bey'in cihe gav avetin ejitine. Brasici. Fermama musta. Tutkari bitçi. Ev kebaba ku ez bastım. Ev kebaba yekşin navdartırın xwaringeha hevleri kebapçı Yasin de Bey'in. Bebe yarındır, emrejin negrin, nivroya, xek, zaru, jin, gelle kes, hatine, runesine, xwarına van, hatiye peşyan. Selamun aleyküm, nasıl can be, civar, her hamiyara, cihtine kote darunin. Diroka vira gelle kevnanet, hazarun nesudu, hicdeyan virva, ev kebapçı yasin. Her heye, her vekiriye, ciyeki, پر نافداره پشتی کو یاسین بخوا رحمت کریه جانش دستی بیه ایجانها کوروی بیکارگه هانی برای ودبه اما گله قلبالغه سریم مرحبا ناویت بخیر حازم یاسین قروک دی ساعت دوباره حازم یاسین قروک حازم یاسین بله یک حازم مگوش هزار و نهصد و حجام ور و اف جهه چیه تایبت یا کبابه و شما خلق اوقات جه حزد کن گله قلبالغه هر ایشک اگر اهتمام پی بدی خدمتی بخیر خدمت الدکا هر ایشک مثلا فیتر بی محامی بی او بی لایشکت زیرک بی ایشکت بزیره چی درواتن ساعت چی دا ولبه چی دا تیگرتن ابدا اما لساعت شش ولیرینا گوشتی خاوین دکن اوی دکن گوشت بخومان دینی قصابی باشن اهتمام دادن ایش خومن بله یعنی گوشتی خاص دینی قصابی خاص من هيا همو گوشت چیناینین اما باوی اما لو ایشه بردیت مانه ساعت چی دا بداویت اف گوشتن اما ساعت هشت حاضره حتی تسارنی اواری چند کیلو گوشت تخمینی او نالم براج نظری تاوا دو او سرا دو سرا از ناوجم merak kır. Baş dest hoş be. Fermo. Şwa ما خصوصیته که ما کردایم گلک جگوشت حز دکن لگور امارن وزارت کشتوکالی و چافکانین آبی هرم کردستان روزانه 4 تن و یعنی نزدیک 5 تن گوشت سورت خرج کردن تی خوارن لکی داره لوکانتیال در و شونین جدا لدیار بکری لامده چوا ساکر جمعمو چکیدک چی مستو نافدارم نظرم دا هر دو گلک نافدارم لحول رژی کبابچی یاسین گلک نافداره اگر بردوام دشخوله bir kilo an goşt bir hene goşt kıyma یک پورسیون چند دیناره بس سه کباب 12000 12000 سلام برا خیره تو صاحب دردی به کدری چیه چه دردی ته هست؟ والله من بریا بازار خواه کریه بریا دنگ بیج سرحده کریه قاسمه هکل وان دف دورات گرم توش سرحدی؟ بله سرحدش که داری تو؟ موشه تا موشه بیستیه موشه بله توش موشه تو کی جان دنگ بیجا تو بریا کی جان دنگ بیجا کریه کی جان دنگ بیجا دناسی؟ والله دنگ بیج جهاز کن هره از گلش دنگ بیج دیلانر حزد کن خواهده دیلانر؟ اره کی یعنی دلیل دیلانر؟ اما başka kişiden تو dilanır. ناستی ما تو دلیل دیلانر؟ اره والله گلک جهاز کن جمان قرآن را حال دی ولات هانی علی کشلی دلم تجی خمو ایش و آزار بنا خواهد براز اجیج موشه ما دنگ بیج دلیل دیلانر جی ازم يعني هذيك كي تجي كي معزوم جاس خرط طبي حناك اخوات باش تجوك سری خوش بلنا که نانی ریقت هاتیش خورا رونشتی سری تبرته دا لا درد ما هي انساني بالدرد بكدر بايش وازار سري ونبر وان ضنا تمام
çava yani esna tunu bavar naki ez delil dilanarım ne? Yani delileki nişan bede kala bavar dikim bavar nakim heke kutu delil dilaner be ezmin beli vele tu delil dilaneri. Delile ki çava mesela delile. Yani Tu çava xwe naki limej temaşa naki ez çi delil ser bu kar. eda kutu denk beş delil dilaner bir dve tikramek beş ez qani bimu ez usa ikna bim tem qani biki. Ne kaçıdan tu delil dilaner. Ser çava ser çava. ويلا دلي مقوت يا بلده ويس تنابني ويم تنابني Ta وي مالي الأملاد قول صار بنا ويس ناچر بني ويم ناچر بني ولا من سوند كوريا بشتي چاوي شو بلك نتو دلا ويز نحبين نحبين ايه نهات باور كير yani denge teci xoş ele delil dilaner xoştur beje. Delil dilaner işte xoştur beje. والله اوجيجمز زيده دور نين زاني ديار من رو بردايه یکم جاره اوجي شانسيته از چه بيجم Et delil dilaner tu verçit ki evder hevlere elvra restoranta ki eva kutu delil dilaner bit ne tu organisoy orginosi jmushi şet elvra çeke ki برو خدایم لورچه بر ولات ما کردستان بسالام دور بون جو ولات و yani me her hasreta welat bu e welata ki me azadî li berderi Kurdistan heye karobarê xwe hunerî ji Almanî min hemû anî verderi ev restoran çî bu carnam sebra xwe bînin danişin çay qehwe vexwin restoranta te yani wisa dibêjin nizanim navi için navi restoran The Garden Restaurant eva li Gulan Tawrê ha döner çend liraya 1,5 döner döner he خودی دونر هم دونر هست چرا اگر نبود تشکی بینن بله بگره و delil dilaner ezbeni vadi gelek istikbaliyem ne kırap gelek baş gelek خیراتی سرچاوا قربان سپاس ولا الاستقبال ki gelek başıma mustad film Kürdistan'da yani ev serkeftinat ev çerokat ev belki henek temaşavan me bavar kirmin bra دوزانی راستی نه تشکی خوش چکر از بیشم افرو پشتی 30 ساله هر یکم جاره من آخاص رو برداشت شبر کو آواد مام یکی نیوه یعنی مهو نیوه bu şey amal برنامه gelek هنکی راوستان هندکی نابردا به برنامه تلویزیون توزانی سرپرستی کورک تیوی و برنامه هم چیت کن برنامه کی پرج خوش باکور gelek تماشا کنسرت مجی از بیشم هتل sezon şu amaydı pişti aydı ders pedike چه نه قدر رزیدات بی کودری لباکور دست بده که باوی جو کم بیش ایماژ کنو مجی هر وسا هندک رو بردا بود خودی مگو بله هنکی دی ام پیرامرن دی مزنن دی او گنجیتی و حروج جهالتی او چناوه و یکم جاره حتی مثلا وانا گلک صورت خوازنج بو کنسرت دیاربکر و مردین و اورفا و استانبول هم چپکن مها پنجا Ayrıca diyor ki onu cem çıkarım bejin la konserte yekem li keder yel Ahmet. Yekem li Ahmet yem dest bedikin. Kingi mi? 13 meha penca. Oo Mayıs'da. Tam peşte aydı. Çardevi li Merdinê, Gazdewî jî 15 meha penca Mayısê li Rihayê. Oh. û 28 jî konsertekî mezin li İstanbolê em çêdikin. Ja bo wê jî ew rûdan û tişî min hîn sûret û röportaj û televizyon û yekem care erê wala li gel west hem welatiye hem şeriyetine bibinin çi xortekî ciwan ji mûşê derketek Bakurî işte mi rawanê ku tên mesela zanın delil dilaner li hewleriye qesta virdikin yani ez hatim ve her qesta tekir bi rastî yani. Spas dikim wallahi hema bêje ki hemû kes her kesekî ku dizane cîme tên û yadî jî hemû êvara li birim baş xelkek hem parın û veqanın sohbet yem dikin. Zor spas ez benî ji bo mazûvaniyat te Ez spasiya we dikim. Ji bo vî çaya xweş. Sağ ol, spas dikim serkeftinê bo we dixwazim gelekî bixêr bin. Tezxanî bûmîja tu delil dilanerî. Zor spas. Zor spas Gelek gelek. tu karî delilekî piçûk nîşan bidî dawî. Hay Delal mevay delal
دلال موای دلال دلال موای دلال دلال موای دلال وای دلال وزنمين ملولو دوري شوخي دوري شدلي مسوار بو لدري مالا بو مبيا بو دوري شدلي مربني سوار بو لدري مالا بو مبور كوري بيا بو خود خراب که دسته مجاگر جغاره فینجانا هاتنو چوینا میوانا خالی نبوه مدی که چکا جناره خبر نبخیرش مراتانی واخ دگو لیلی پر کره ما تنزانی دوره شدلی تخیدی بر بمال بوخ اوی گامه چوه مپور کره جتاویا برفو بارا نجه سران خالی نبو وزنمینم وزنمینم لو دوره شوی خملا ولات گره خملا ولات دنیشان خملا ولات ایجال کی دریه لور تماشاوان نشال لباجارن هریما کردستانی روزا جمعه او شمویان او دبین شمو دبین شمی او دبین شمویان دما کو خلق تعطیل بود برای خوددن جی گشت یاریه دچن جی جور به جور سفرش خورا کیف و ذوق خود کن یکش جی کو تن ذوق خود کن جی اف داره ولکام اربیل زو یعنی باغچه آجالان یا حوleri تماشاوان نشا یکش باغچه حیوانانه خلق هم حوleri هم جی بازارن دورو برین حوleri روز تعطیل تن ورا شخورا جور حیوان کووی یه وحشی دبیدن با نمونه و سیاره اکتیسا چو او جی تدا گشتیر هنه دگرن لروشلات ناوین مزنترین باغچه حیوانا ev bahçeye temaşavanı necal ser dostsut donumi vate 500,000 metro çargo şey ev cihatiye dürüst kirin ev proje sedi çilu pencevi xalas biye he gişti bi davuji nebiye dostsut cure hayvan divi bahçede hene o 1500 ji hacma rawane le her kodu çelle zedet yani he sedi çilu pence vi proje hani tamam biye muhas لهولری ام گریان چون گلکچه هنوارم وراجی ببینن دفرم تماشاوانی نشان باغچه حیوانا راستی کدو هاتم کدو میمونه که شیرین علیوه که ببک ناس کنه دستی مگس که کدو هایده رابه Hadi kodu, ver. Kodu ne bana ki vere. Kodu destin bekle. Kodu gelek mi haskır khode aji gelek kodu. Men haskır. Ha kodu ha. Be. Kodu be. Oh. Tamam. Kodu meyve suya khot. Oh. Kodu tu şavay, kodu tu başı. قهوه میوه سوی بده میجی بده جی بخورم بده قربانو اخوس ببی یا وقت زاروه لور تماشاوان نیجا به حضران گشتیار داوی هفته ده یعنی روز جمعه و روز شمیه پنج خورد گرن تماشای وان حیوانی هنه دلال وره تجرونی بره ای کدو ای کور ناس کن ای کور ای کدو Ay! Ha! Flautı çizmedi kvazi. Yani rojane yani mehane az bejim hazaran kes den vra ziyaret dikin jur be jur hayvan hene li gor le kolineran ev dibêjim bi giştî 8,700,000 jur jinde hene. beşek şwan evin, beşek şwan dibin avadane, beşek şwan dibin ardadane, beşek şwan ahir giştî cihanê lê heta îro tenê ji sedî çardeyê wan hatine keşif kirin.
hatine diyar kirin ku zanyar dizanin ev kêjan corane bo nume jêra em dibin deve kuşunu zanım Allah kurdiya ne hat piramın jiber ku li cemme hayvanekî wihan nîne ez benî ku nî bezî ku bizanbim navê wî çi ye Abo numune ez via zanım eva hesp. Hespa piçuk. Midilli. Minoş. Hespeki şirin u piçuke. İcat bejin ev hayvanı hey jwana bas jisedi çarday wan te zanin. Jisedi haşte u şeşe wî hê nay zanin ku van hayvana li kune çawa dijîn çi dixwin û çi vedixwin. Merhaba jwara. Delal no. Kala be ez amede heta vir hatmiş bo dîtine we hûn çi halin hûn başin selametin. Vallahi bi giştî dünyayê bidin min bêje ev hemû serwet û hevûna dünyayê ji te re û tê zirarê bidê heywanekî wiha lêxî nêçîr bikî ya jî bikujî mümkün nîne destê min naçe yanî beriv çawa qemişî vî delalî hanê dike. Ji ber wî em her zanibin li vî cîhana hanê ne tenê em in li gel me 8 milyon û 700,000 cure jindeyê din jî hene. Ev dünya ne tenê ji bo me ji bo wan e jî ji bo wî jî divê em biparêzin ez benî fermo em geştekî ew ha xweş bikin di nav vî baxçeyê ajelanî heywanan da şêr hene, meymûn hene, kaçı tin hene. Bi hev re bibînin kaçı heywanê bêdew hene. Spas. Temaşevanê nêja roj baş were. Ez ê taybetmendiyekî Erbilî îro ji bo we veguhêzim ev tiştê ku li ser vira hûn dibînin. Ev çi ne? Cigare ne? Cigare ne? Hemî pere yani tedî gotineke dibe bi çuval pere bêbeyar zahmet nebî. Karim vekim destura tebe. Heh. Çuval pere. Li hewlêrê ev çi hale, çi ma wihane, çi ma wiha dikin ez ê ji bo we veguhêzim. Barin. Helal dikil bo min. Baş e. Çend pere heyet birde? $10,000 temaşevanê nêja. Anha $10,000 li pişta min e. Bi çuval daye pişta xwe heke ku ez bixwazim bidizim jî hedê binîne ku ez wî tiştê bikim. Bo çi? Ez perê we daynim ez îja bo we bêjim. Ferma mamoste. Bi bereket bit inşallah. Ders xweş bî, sağ bî. Li hewlêrê ez benî. Sistemekî xurt ya bankevaniyê nîne em dikarin bêjin. Li ber wî ew cî ku ez dê jêra dibêjim bazara dolaran. Yani rojan e bi milyonan dolar li vî bazara hanê tê kirîn û tê firotan weke hûn dibînin. Weke Tirkiye, weke Diwalê din biroyên divîzên nînin çi dikin bi vî rengî ew esnafê hemîyê vira li ser masa û li soqaqa li kolanan pere hûr dikin, pere difroşin her pereyê cîhanê. Eva hat, merhaba bira. Ev pere ye? Ev hemî pere ne temaşevanê nêja. Vî rengê perê xwe ve diguhezin. Temaşevanê nêja nava rojê li hewlêrê geriyan meşûnê gelekî xweş dît îja êdî bû êvar tarîkete ser jiyanê el kê derê me. El Ghezalî Streetê me ku jêra dibêjin Ghezalî Street hemî kafe ne, hemî restoran şûnê gelekî xweş in havîna bihara xelkê hewlêrê yan jî geştiyar tên vira ji xwe re rûtinên demên xwe yê xweş derbas dikin. Ev der gelek nêzîkî balafirxaneya navdewletî ya hewlêrê û her wiha nêzîkî Anqawayê jî rengek ji rengê jiyana modern ya hewlêrê li ser vî nizanim piskilêt te, nizam tirimbêl e, nizam balafir e çi ye ji bo we veguhest min de ferm.